le ba dithogo. Parlamente e hapegileng e tlhoma parlamente a le marataro a tlaleletso. Party ya BPF e tlama go dirisana le busang ya UDC mo tsamaisong tsa parlamente. Tautona wa pele wa America Donald Trump a boela mo setilong sa botautona mo ditlhophong tse mo go tsone a neng a tswatswaila go bonala. Wetso go ntsegela ka tselentsinyalo se ke Dikgang yo ranolang kana a tolokolla ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane. Parlamente tlhophile mapalamente a le marataro go tlalletsa a masome a marataro le bongwe a tlhophile mo ditlhophong tsa setšhaba. Mapalamente ao ke mmueledi ebile e le mabontle Miss World Africa le Sego Chombo tona wa pele wa papadi le madirelo. Bogolo ke Nwendo Menono Kafela Mokoka yo neng le motlhatlhelela dithuto retired Major General Pius Mokhware re moeti Mohasa yo le moeteledipele wa dikitsiso wa UDC le Dr. Stephen Modise wa Mhama wa Botsogo. Mapalamente a sa tswang go tlhophiwa mo ditlhophong tsa setšhaba tsa 2024 a le masome a marataro le bongwe a kopana jaana go diragatsa tsetlana molao motheo e lopang gore go tlhophiwe mapalamente a tlaleletso a le marataro. Tsetlana eo e neela tautona marapo a go ntsha maina le marataro a batho ba dumelang ba ka tlhophiwa go tlaleletsa maloko a palamente ya bolesome le boraro. If you look at the constitution, it would say in terms of the first schedule said 4 nominations for specially elected. It was recently amended to now extend it to 6. The rationale was not necessarily explained as to why there's an increase, but you would suppose, generally speaking, when you nominate more specially elected members of parliament, you're trying to increase or broaden the expertise and the diversity of those that you already have. Mapalamente ao ke mabontle wa pele wa lefatshe la Botswana mme Sego Chombo tona wa pele e bile le mankge wa tsa itsholelo mme Bogolo ke Nwendo Menono Kafela Mokoka yo le motlhatlhela dithuto kwa University ya Botswana re moeti Mohasa yo na le maitemogelo a kwa godimo a tsa sepolotiki e bile le moanamisa mafoko wa party e busang ya Umbrella for Democratic Change. Re Stephen Modise yo e leng ngaka ya botsogo le mo parlamento wa pele wa kgaolo ya Gabane Mankgodi Major General Pius Mokhware. I am very humbled. I'm very honored to have even been considered, nominated. Now to actually be voted for, it's very humbling. But most importantly, like you said, it's an issue of diversity. I think all of us as young people, myself included, have been longing to see a young person in parliament. I bring my experiences, I bring my networks, and I bring my passion and my heart, most importantly. And I think all I can say is, I just want to work to my utmost best and give the best that I can. Go tlhophiwa ga mme Chombo mme Nwendo le mme Kafela Mokoka go lejwa e le katlego e kgolo mo pusong ka jaana go oketsa palo ya bomme mo parlamenteng go tswa mo borarong go nna borataro. Maloko otlhe a parlamente a tla ikanisiwa ka moso. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Party ya Botswana Patriotic Front BPF ya re itamile go bereka le busanya Umbrella for Democratic Change UDC kwa parlamenteng. Go ya ka party eo kuditamaga ya BPF ya re ene ya kopana boya dumalana hela ka bongwe jwa pelo gore e dirisane le ya Umbrella mo ditlhophong mo go tlhopheng dikomiti tsa boeteledipele. Pego ya party eo ya re di party ka bobedi di dumalana kana di dumalane fa go tshwaragana go ta thusa jalo go aga lefatshe ka ebile se tshwarwa ke ntšapedi se se thata. Ga re tswelela le dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa tsatsi la laboraro. Dipalo di supa fa mo ditlhophong batho ba le 1,038,275 ba ba neng ba ikweditse ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga go tlhophile hela ba le 824,024. Mwanamisa mafoko wa lekgotla le tsamaisang ditlhopho la IEC re o supile maroba o boletse fa palo e le kwa godimo ebile e supa fa Batswana ba diragaditse tshwanelo ya bone ya go itlhophela kemedi e batlwang ke bone.
ke o lebogile ra dipotsane wa bega re maroba a re dithopo tsa setšhaba di tsamaile ka thelelo go sena makgwere ape boletsa ga dipalo tsa bathophi di le kwa godimo ka lekgotla la IEC le dirile go gothe go ruta setšhaba ka botlhokwa jwa dithopo o lebogile botlhe ba ba nnile le seabe sa go netefatsa gore dithopo tseo di tsamaya ka thelelo. Election roll a rona e ne na le bathophi ba ka nna 1,038,275 e le palo ya batho ba ile gore na ba ikwadisitse ka go tshwanetseng ka teng ile ba na le tshwanelo la gore ba ka go thopa mme be re ka di 30 tsa October bone palo eo ye ile gore ne a kgona go ya ko mathopelong e ne a tshwara 824,014 ke balela le palo ya batho ba ile gore na ba ikwadisetse go mahatshe a sele ba kgona go thopa le ba ile gore ke advance poll ba kgona go thopa. Re maroba re IEC ta tsa dikgakololo tsa lekoko la balebeledi ba dithopo ba lekgotla la SADC le African Union. Yaanong dipego tsa ile di ntshwa ke bone balebeledi ba go tswa ya la gore a di amana le molao ga di amana le molao go ra gore lekgotla le tsamaisa dithopo le di isa ko parlamente gore ba seka gore a mme ke sengwe se ile gore se ka diragadiwa mo molao ya rona jaaka e ntse go bo go nna le di kgakololo tse ile gore ke tsa ditsamaiso tse di administrative tse di se tlhokane le molao tsone ke tsone tse ile gore lekgotla le tsamaisa dithopo le lebagela gore le ka kgona eng le lebile bokgoni jwa lone le ditsompelo tse di leng teng gore le ka diragatsa dihe tse ile gore gongwe di ka thusa go tokagatsa ditsamaiso tsa lekgotla le tsamaisa dithopo. Lekgotla la dithopo le tantsha pego ya gore dithopo di tsamaile jang ngwaga o tang o simolola. Ke o lebogela ra dipotsane Botswana Television Gaborone. Pati e busang ya re ntse tsepame mo go diragatseng ditsholofetso tsotlhe tse di dirileng mo ipapatsong pele ga dithopo tsa setšhaba tsa monongwaga. Moanamisa mafoko wa Party Umbrella for Democratic Change UDC re Moeti Mohasa a re ka party eo jaanong e tsere puso ba dumela fa ena le ditsompelo le ditlamelo tsotlhe tse di tlhokagalang go ka diragatsa maitlamo a bone wa mekgasudi wa bega. Fela jaaka diphathi tse dingwe tsa sepolotiki Party Umbrella for Democratic Change e ile a baya batswana maitlamo a yone pele ka nako ya ipapatso a ene e ba tshepisa gore e tla diragatsa fa ba ka itlhopha ka dipalo gore e tseye puso le ntse bangwe ba dumela gore seemo sa madi sa lefatshe leno se ka nna sa dira gore party e retelelwa ke go tswelela e dira ditsholofetso tsa yone batswana ka tlhopho ya bone ba supile ha ba dumela fa puso e ntšha e na le bokgoni. Gompieno Botswana e ntse sa collecte makgetho. I'm talking about big people. That's a deal makgetho because we're too close to the system. And collection tax in relation to the GDP. Botswana is one of the lowest. It's one of the war-torn countries. And what we can collect double, Yamadiara collect a home pay. And about how I don't know that's because they've been finding the GDP. So the UDC has to make sure that that person has to comply. Because at the end of the day, my dear Gana society did sell. My dear Gana society did table, Abaka Query at the Sud. So some of our own system made the movement thing. Our project it cost a 2 bulla. It's also about the Yawajaga 4 bulla. The question given my dear corruption, Kione, Equality, Last particularly in the last 5 years. Corruption. E le nngwe ya ditsela tsa go tsosolosa itsholelo lefatsheng leno party ya UDC e kalela go simolodisa madirelo a matona ka go farologana mo lefatsheng leno. The process is on Munza rona mo lefatsheng la Botswana. For re kgona go thamela batswana ditiro. Bogologolo ka nako e itsholelo rona ne ikaegile thata ka kgomo. Ba ne ba bua gore o kgona go dira dikonopo ka dinaka tsa dikgomo, go ja marashe ka megata ya dikgomo. But the leather industry in Zord, education is production. But I don't know what about one. That's why I hear about white collar jobs. So these are the industries that we believe Zonzo did before the next
I think in the next 100 days, like we said yesterday, we should give a report card for the Zamahagai. ka jaana phate ya UDC sa tsa go tsaya puso matla o tla ilebile ebile ba tsona gore a lefatshe ba dumela gore e tla tlisa pharologanyo e tla itumelelwang ke botlhe phate le bano ke namane tona ya tiro go supa bokgoni jwa yone mo dingwageng tse 5 tse di tlang pele ga ditlhopho tse di latelang tsa 2029 wa mme Khasudi Botswana Television Gaborone. Hale gono tsubang segwana sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television tsatsi la laboraro. Mogolwane wa lekgotla la Engineers Registration Board Metle Mosarwa o kgothaletse baitseanape ba maranyane a engineering go iketleletsa jalo go nna boremelelo jwa go tlisa ditharabololo tsa dikgwetlho tse di apereng tšhaba. O buile se kwa putegong ya baitseanape bao e neng e tshwerwe go buisana ka putego e tlang ya Engineers Forum e tla tshwarwa mo toropo kgolo Gaborone kgwedi ya Mopitlwe ro gwa mo ngwageng o tlang. Dipuisano tse di ne di tshwaretswe jalo maabane mo toropo kgolo Gaborone ke letleletswe somole kae o na le ko. Puthego e ne thaya tshimologo ya puthego e tlang e tla bong e itebagantse le go ipelela boitseanape jwa maranyane a engineering le mosola wa jone go tsisa ditharabololo mo setšhabeng. E tla sonola bokgoni jwa go tsisa dikakanyo tse di ka thusang go fetola matshelo a batho. For us to be struggling with gaps for more than 12 months, why are the engineers? Where are we? Why are we not really talking the right language? We even get excited by just pulling people down and saying, gore re bo re santse re sokola ka maranyane a duelang badirela puso o ka ipotsa gore ke eng se re sa se direng sentle re le baitseanape re tshwanelwa ke go lebelela dikgwetlho mme re tle ka tsela ya go di rarabolola dikgwetlho di re fa sebaka sa go bona tsela ya go tla ka sengwe se sešwa. Whenever there is something that is not going right, engineers need to be coming up with solutions. So the mindset should be that what is wrong and how can I assist people to actually do better things. So that is why it says engineering your future. Baitseanape ba supa fa ba bone puthego e tlang e le maleba go tlhoma mookamedi yo mošwa wa lekgotla la baitseanape ba engineering ba kgaolo ya Africa. The current EXA president will be the next president of the Federation of African Engineers. Mookamedi wa EXA ke ene yo tla nna mookamedi wa Federation of African Engineers Organizations mme jaanong re tsaya sebaka sa phuthego eo e tlang go motlhoma semmuso. Now we've taken the advantage that ERB Botswana hosts I shall call it the best event in terms of World Engineering Day. They've requested us to host that inauguration. This puts Botswana in a very good position when it comes to se tsile go baya lefatshe la Botswana mo maemong a siameng segolo ja mo buitseanapeng jwa engineering gore motho a nne le sabe mo go se go ka motswela mosola fela thata. Like Mama Sarah had mentioned, sengwe sa ditlhogo tsa puthego eo ke go fokotsa phatlha gareng ga go dira dipatlisiso le go di diragatsa. Ke letleletswe Songole kae Botswana Television Gaborone. Puthego e buang ka tlhabololo le katoloso dithoto ya Botswana supply chain ngwaga ono e itebagantse le tumalano ya mafatshe a Afrika ya AfCFTA. Ga simolodisa puthego eo semmuso mme Beatrice Chaito a re puthego e tla ka nako e maleba ka jana mafatshe le ka go ikaga morago ga manokonoko a bakilweng ke segatšatša sa COVID-19 e le bolwetse jo boneng jwa supa botlhokwa jwa tsamaiso ya dithoto le ditamelo mo kgaolong eno ya Afrika go rata moranyane wa pega. Mhama wa go tsamaisa dithoto le ditirelo ke konokono mo go godiseng dikgwebo le go tlhaboleng itsholelo. Mme fela go botlhokwa gore ditsamaiso tsa mahama o di tsebogele dikgwetlho tse di farologaneng tsa seemo sa kgwebo. Ka jana maikaelelo a lenaneo la African Continental Free Trade Area kgotsa AfCFTA e le go godisa itsholelo a mafatshe a kgaolo ya Afrika go sekaseka ditsamaiso tsa mahama o wa go tsamaisa dithoto le ditirelo go ka thusa gore mafatshe a tswele mosola ka lenaneo le.
So the AFCFTA agreement represents a groundbreaking milestone in African unity and economic. Tumalano ya AFCFTA ke kgatelopele e tona mo tirisanong mmogo le kutlwano gareng ga mafatshe a Afrika. Phuthego e tla ka nako e maleba ka jaana tsamaiso ya dithoto le ditirelo di tshwanwa ke go tlwaela manokonoko a tsileng ka bolwetse jwa COVID-19. Manokonoko a supile botlhokwa jwa go tlhabolola ditsamaiso tsa dithoto le go aga Afrika yo boitshoko thata mo papedisanong magareng ga mafatshe ao. Phuthego e tsile ka bana le seabe le baitsanape ba ba tlang ka ditharabollo tsa tsamaiso ya dithoto le ditirelo e tsamaelanang le tumalano ya AFCFTA. Innovators who I hope together will identify actionable strategies and solutions for creating a robust and sustainable supply chain framework within the context of the AFCFTA. Jaaka baitsanape ba mahama wa go tsamaisa dithoto le ditirelo ba kopane fa ba solofetse go amogana maitemogelo a bone le go tla ka metlhale ya go tlhabolola mahama mo lefatsheng leno le mo kgaolong ya Afrika. As you are aware that the change on the Public Procurement Act Phuthego e dirilweng ke molao wa setšhaba wa Public Procurement Act e ne e tlisa ditsamaiso go araba dikgwetlho tse di re lebaneng gore re kgone go isa ditirelo go bathong. We are able to deliver service to the general public. Phuthego tsa mofuta o di solofetswe go tla ka metlhale o ka tlhabololang mohama wa go tsamaisa dithoto go aga itsholelo e itshetletseng. Gorata Moranyane, BTV News, Gaborone. a le gona o tsuwang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television Primaning ya tsatsi la laboraro. Moemedi wa hatshe la Amerika mo Botswana Re Howard Van Vranken a re lefatshe la Amerika le la Botswana a dumela mo pusong ya batho ka batho. Mo tiragalong ya go lebelela ditlhopho tsa lefatshe la Amerika mo segwaneng sa ditshwantsho mo notoropo kgolo Gaborone, Re Van Vranken o ne a gatelela gore ditirisano tsa mafatshe a mabedi a di agilwe ka tsamaiso e tshwanang. Tsholofalo Tombale wa Bega. Ditlhopha tsa setšhaba tsa Amerika di tshwara jaana beke fela morago ga tsa lefatshe leno e re ka batho ba lefatshe la Amerika ba fitlhelwa mo mafatsheng ka go farologana go balelwa la Botswana. Ofisi ya boemedi jwa Amerika mono e ne e phuthile batho ba lefatshe leo ba ba nnang mono ga mmogo le botlhe ba ba nnang le kgatlhego mo polotiking ya lefatshe leo go tla go lebelela maduo a ditlhopho tseo mmogo. Gone koo moemedi wa Amerika mono o ne a supa fa tlotla tsamaiso ya ditlhopho ya lefatshe la Botswana. As we reflect on our own democracy, we can do so today. Fa re ka noka tsamaiso ya rona ya puso ya batho ka batho, re ka dira jalo ka go lebelela ditlhopho tsa lefatshe leno tsa beke e fetileng tse e neng le sekao sa tsamaiso eo go ya ka nna, sekao mo lefatsheng la Amerika, sekao mo Afrika le lefatshe ka kakaretso. E ne le thulaganyo e kgatlhang tota. Which all of the issues were discussed, even the most uncomfortable issues. Re Howard Van Vranken o ne a supa lefatshe la gagabo le santse le na le maikemisetso a go diragatsa puso ya batho ka batho. Every election is an opportunity either to get it right or get it wrong. Ditlhopho dingwe le dingwe ke sebaka sa go tlhola gore a dilo di dirwa sentle kgotsa ka tsela e e fosafetseng, go tlhomamisa gore dikeletso tsa batho di tsewa tsia le go lebeletswe maduo a ditlhopho le molaotheo wa lefatshe le le rileng ke sone se re leng fano go se dira. To get it right today. Bangwe ba ba neng ba le koo ba ne ba tlhalosa maitemogelo a bone ka ditlhopho tsa America. I think if I were to link the elections this year generally, ke akanya gore fa ke tshwantshanya ditlhopho tsa monongwaga ka kakaretso go tswa mo go tsa Afrika Borwa go tsena mo go tsa Botswana le tsa mafatshe a mangwe re balala le tsa America, ke lemoga gore batho ba nyoretse go bona phetogo mo mafatshe a otlhe. Batho ba bua ka tlhopho mme ka dinako tse dingwe maduo a teng a gagamatsa, mme o ka bona gore batho ba batla diphetogo le baeteledipele ba ba ka tsayang boikarabelo in those respective countries. I think this is a great time to be alive because I've been able to. Ke akanya gore eno ke nako e e molemo ya go tshela ka gonne ke kgonne go bona tsamaiso e tlhomameng ya puso ya batho ka botlalo le go lemoga gore puso ke ya batho
le go bona seno se tshwanetse go tlotliwa. The people and having people respect that process, that has been amazing to watch. Jaaka mafatshe a Botswana le America a tsweletse ka go tiisa botsalano jwa one, puso ya batho ka batho le tsamaiso ya puso e lolameng ke tsone konokono ya tirisanommogo ya one. Solofela Tombali, Botswana Television, Gaborone. Wetso re sa lefo Donald Trump o jele Kamala Harris. Mo ditlhophong Donald Trump wa party ya Republican o tlhophile go nna tautona wa lefatshe la America morago ga sena go bona palo ya batho ba feta 270 Electoral College en tlhopheng a e tlhokang go fenya maemo jalo a botautona. Trump o ne a phadisana le tlhopheng wa party ya Democratic Kamala Harris yo ena itsetseng hala palo di le 224 tsa Electoral College. Red Trump o tla ikaniswa Ferikgong a le 20 kgotsa 20 le motso mo ngwageng o tla. Me ga re tswelela re ntse re le 4. Baeteledipele ba mafatshe ba setse ba romela molaetsa wa go akgola Donald Trump mo phenyong ya sa tswang go e bona mo ditlhophong tsa botautona tse di neng di tshwere maabane jaaka ne a tswatswaila go bonala. Tautona wa France Emmanuel Macron a re o itumelela go bereka le Donald Trump go tlisa kagiso le thokgamo mo lefatsheng. Tonakgolo wa UK Reke Starmer a re le ene o itumelela go bereka le Trump ka ebile ke lengwe la mafatshe a dirisanang sentle bontle lone. Olaf Scholz a re le lefatshe la Germany le bone ba itumelela go tsweledisa tirisano mmogo go berekela botlhe ba mafatshe ka bobedi kgotsa lefatshe. Bangwe ba eteledipele ba ba rometseng melaetsa ya kakgolo ke mokwaledi-mogolo wa lekgotla la NATO Mark Rutte, tautona wa lekgotla la EU Ursula von der Leyen ga mmogo le ba eteledipele go tsweng kwa mafatsheng a ka ja Turkey, Italy, Spain, Philippines le a mangwe jalo jalo. Weso di fela ha me ga di a hella ha go sena kutlwana sa tsa metshameko re se hukeletsa le morwarre Thato Khosimore. Ke a go leboga jalo Benson Putego maatlametlo a modisa ke go di gorosa ke bua Thato Khosimore ke gorosa jalo tsa metshameko tsa Botswana Tonight pego go stlweng mosumolodi wa Bushways Safari ibile le motshameki wa lebelo la mokoro Mark Jemike a re maikelelo a gagwe a go tsaya loeto le le sa tlwaelesegang la go kgabaganya lewatle la Atlantic ka mokoro ke go kgobokanya madi go thusa Bushways Foundation e itebagantseng le dikgang tsa botlhokwa tse di amang setšhaba mo kgaolong ya bokone bophirima. Loeto leo le leng karolo ya World's Toughest Rome e tumileng ka go leka boitshoko jwa motho le moya wa gagwe le solofetse go ya sebaka sa malatsi a le 40 a tla saone ke neile ka pego. Jemiket o tabo a kgweetsa mokoro o go tsamaya sekgala sa dikilomitara di le 3,000 mo lewateng la Atlantic e le karolo ya kgaisano e tumileng ya ngwaga le ngwaga ya World's Toughest Row e simolodisitsweng ka ngwaga wa 1997. At the end of my long journey through Africa, kwa bokhutong jwa loeto la melolo le go ralala Africa ke ne ka tsaya tshwetso ya gore ke setse ke etetse bontsi jwa mafatshe a Africa mme ke a thopa go nna mo lefatsheng la Botswana ka lena le mofuta o itshekileng thata wa diphologolo tsa naga gape le na le karolo ya 40% e dirisiwang go di sireletsa. Batswana ba botsalano ebile ba na le kamogelo e kwa godimo. Re na le puso e thomameng le boipuso bo nonofile thata mo lefatsheng le. Ka jalo ka ngwaga wa 1995 fa ke le dingwaga di le 21 ke ne ka simolola Bushways Safaris. 21 years old, I started Bushway Safaris. We've grown. Ka bonya re ne ra godisa kgwebo ya rona. Re na le badiri ba le 200, company ya rona e mo maung. Mo ngwaga go tabe gona le dithopa di le 40 le batshameki ba le 120 mo kgaisanong e. Batshameki ba ba eminosi ba supa le nna ke tabo ke le mongwe wa ba emanosi. Ke emetse lefatshe leno. Botswana. Jemiket a Bushways Foundation e tshameka karolo e nang le bokao ebile e le mosola ya go tokafatsa matshelo le go sireletsa tikologo. So the big question that everybody asks me is why? Why on earth would anybody want to do this? And
Potso e gantsi ke e botswang ke gore ke ka ntlha ya eng motho a ka batla go dira selo sa go nna jaana. E re ka ke tswa kgakala le metshameko e kotsi ke ne ke akanya gore go a kgothatsa ebile ke teko e kgolo ya boitshoko jwa motho, bothale jwa gagwe, gape ga gona tiragalo epe ya go itsheka-tsheka e tshwanang le e. Dingwaga tse 15 ke ntse ke eletsa go tsaya karolo mo kgaisanong ya World's Toughest Rule. To do the event, Jamie Cat o rotloeditse batho go ema nokeng letsholo leo la bopelokgale ka tsela nngwe le nngwe e ba ka e kgonang ba seka ba le tsaya e le loeto fela la go tsamaya sekgala se se leele. Kgaisano eo e solofetse go simolola kgwedi e tang e le 12 mme madi a ta kgobokangwa a ya go dirisiwa go tshegetsa Bushways Foundation le tiro ya yone e botlhokwa mo maung le mafelo a mabapi. Atlasaone ke neilwe BTV Sport Maung. Fa re tswelela letsa metshameko morago ga go nna dingwaga tse 3 ligi ya motshameko wa volleyball e ntse seo moeteledipele wa lekgotla la Botswana Volleyball Federation Tsoseletso Magang a re o itumeletse ka fa ligi ya monongwaga e tsamayang ka teng le ntswa e simolotse ntle le morotloetsi. Magang o tlhalositse fa se tla thusa ditlhopha go ipaakanyetsa kgaisanyo ya Zone 6 at Club Championships e tla tshegetswang ngwaga ono o ya bokhutlong. I had not had a league for 6 years. Since I came in, it was one of the things that I just put my head on the block and said, we are going to work very hard and we're going to do anything that it takes for us to return the volleyball league because National League it's itumetse thata ka gore morago ga go nna dingwaga tse 3 re sena league re kgonne go fetola seo fa ke tsa boeteledipele ja lekgotla go simolodisa league e ne e le nngwe ya ditsetlana tse ke neng ke di ipeile pele go sa nna teng ga league go kgoreletsa tswelopele ya motshameko batshameki le bakatisi ba tlhoka go tlhatlhoba le go kala kitso ya bone ka go tshameka mme fa motshameko o seo tseo tsotlhe ga di nne teng isano ke selo sa beke fa league le mohago o molele ka e tsaya lobaka la kgwedi tse 3 go ya go tse 7 go nnile le dithuto tse dintsi morago ga go simolodiswa ga league mme re tsere tshwetso ya go simolodisa tikologo ya bobedi e re dibelang fa ditlhopha di tla e dirisa go ipaakanyetsa go tsaya karolo mo Zone 6 Club Championship. Ke itumeletse tswelopele e leng teng le mororo league ya rona e tsweletse ntle le morotloetsi. Mo nakong ya gompieno barotloetsi ba simolotse go supa kgatlhego mo motshamekong wa volleyball. Mo nakong e sa fediseng pelo re a go ribola morotloetsi wa rona UPIC TV ka thuso ya ba Bofinet ba ba yang go gatsa motshameko ka tlhamalalo. Re solofela fa kgato e tla ngwa ka barotloetsi ka go farologana. TV ya Bofinet o ile gore it's an online TV that will be streaming our games, and with that we're hopeful that we'll be able to attract more support to come on board, to assist us with running the league. Right. So there's been a lot of learning. Fa re tswelela moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association wa bile ba bitseng a re lefa ba ise ba digile malaitsa le lekgolo mo ofising e le komiti ba itemogetse gore ba lebanwe ke namane e tona ya tiro ya go tlhabolola motshameko wa kgwele ya dinao ya monogae le fa go ntse jalo ba bitseng ona le bogala ke monokeng e ba ifilweng ke lekgotla la FIFA e tla ba thusa mo go fitlhelela maitlamo a bone a go tlhabolola kgwele ya dinao ka tla go kgakole. Ba bitseng o tsweletse a re ba lekgotla la FIFA ba tlhalositse fa ba tla ba thusa ka tsotlhe tse di tlhokegang go tlhabolola motshameko o segolo jang kgwele ya dinao ya bomme le go aga mabala a kgwele ya dinao a santseng a tsena mo seatleng mo lefatsheng leno. We are going to be doing grounds in Kang. We are going to be doing grounds in Mahalape. We are going to be doing grounds in Maung. I just received a report which will be shared with NEC, which I can't say with the media now, on maybe the possibility of what is happening in Kazungula. Moeteledipele yo wa BFA o mošwa o tlhalositse fa maikaelelo a mangwe a komiti ya gagwe e le go bona ditlhopha tsa setšhaba tsa ba dingwaga tse di kwa tlase ga 20 le bosupa le the MES ba tsaya karolo mo dikgaisanong tsa sejana sa Aforika le sa lefatshe se e le tsela nngwe ya go tlhokotsa batshameki ba ba tla tsogang ba direla lefatshe leno ka botswapelo mo dikgaisanong tsa mafatshe. So all these things are driving us to where we want to see every year, since there will be under 17 World Cup being played every year. We want to participate in that one, technical director. Okay, every year, not like that. Secondly, we have under 20 that will be played every 2 years, and we want to be part of that. We also have women
WAFCON and World Cup. We want to be there. Mo godimo ga moo ba bitseng a re ba go rutuntsha bakatisi le ba tsamaisa metshameko gore bana le seabe botlhe ba ba tlhokegang mo kgolong ya kgwele ya dinao mo lefatsheng leno ba nne le thuto le kitso e tseneletseng ya motshameko wa kgwele ya dinao. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Katlego Kgakole a re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight o eme sentle jalo Benson Phuthego gore Kgakole dintlhakgolo tsa dikgang tsa nako ya bosupa. Parlamente hapegileng e tlhotse tlhophile mapalamente a le marataro a tlaleletso. Party ya Botswana Patriotic Front BPF e tlamehile go dirisana le busanya UDC mo ditsamaisong tsa parlamente. Mme mo go tsa mafatshe a sele tautona wa pele wa America Donald Trump o boetse mo setilong sa botautona mo ditlhophong tse mo go tsone a neng a tswatswaila go bonala. Wetso ne dikalo ra kwehela kwa go ba maemo a bosa kana tepolo api go utlwa ka one maemo a bosa me kana matakgwana wa kodumela o etsa mohatta siliba a nne kagiso. Dumelang bagaetsong ka mogala ka seemo sa la busisiriwa ke nna Mpho Ishadar. Me a re simola ka go lebela pula re gatise mosong ono kana kwa bofera bobedi. Re gatise boraro ko Chobe Junior Secondary School, bobedi ko Kasane International Airport le ko Plateau Primary School, le bongwe ko Kazungula Police Station le ko Mompuluki Setambule Garden. Me fa re lebela tshwantsho sa lapsana kwa gompieno sone se supa fa go bona la maru mafelong ka bontsi a lefatshileng. Me bile mmala o motala o supa mararo soletso ra ka duma kgotsa re ne setsa pula mo jwa gompieno. Fa re lebela mo tsatsi la ka mosegone se tsore go thibile ka bontlhabong le fatshe leno ka bophara ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadi mo mafelong mangwe a dikgaolo tsotlhe tsa lefatshe leno. Re soletse le diphefo tse di mashetla mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipaballa mo diphefong tseo. Re soletse gore go ikutlwetse go le mololo mo phakeleng ko kgaolong ya Kgalagadi ka selekana sa 13 ko Tshanegong kwa 15 ko Tsabong le Middle Beach. Dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatleng kone le borwa ja le gare gone soletse re utlwetse go le bothito ba selekana sa 16 ko Good Hope kwa 15 ko le Phepele Mahalabi. Dikgaolo tse dingwe tse di setseng ka bontsi gone soletse re utlwetse go le mogote mo phakeleng wa selekana sa 20 ko Qadele gantsi go kwa 23 ko Kasane. Me mo tshokolong gone setse go thuthale ko borwaja le gare le bokone botlhaba ka selekana sa 20 ko Selebe Phikego kwa 32 ko Mahalabi. Dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatleng le kweneng gone setse go utlwatse go le mogote wa selekana sa 33 ko Good Hope le mo toropokgolo ga borone go kwa 34 ko le Phepele ko Jwaneng. Dikgaolo tse dingwe ka bontsi gone re setse utlwatse go le mogote thata mo tshokologong wa selekana sa 36 ko Ngojane go kwa 32 ko Tsabong le Maung. Ka jalo setšhaba sentse se rotloediwa go ipaballa mo mogoteng o. Fa re lebella mello e shamana kwa gompieno e supiwang ke mmala o moshibidi o bonala ko dikgaolong tsa Nkgabe gantsi le Kgalagadi. Me kgonagalo ya gore mello e shaetswa mo taolo e supa fa e le ko godimo thata bogolo jang ga o tsamaela ko bophirimatsatsi jwa lefatshe leno. Ga re tswela ka seemo sa loapi sa ditoropo tsa Aforika gone re swetse re be go thibile ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula ko Luanda le Windhoek ka sekana sa mogote sa 30 ko Windhoek. Fa ko Cape Town le Xebega gone swetse re go bona le dibata tsa maru ka sekana sa mogote sa 30 ko Cape Town. Ko Dar es Salaam le Nairobi gone swetse re be go thibile ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula ka sekana sa mogote sa 30 ko Dar es Salaam. Fa ko Antananarivo gone swetse re be go thibile ka bontlhabongwe ka sekana sa mogote sa 27. Re ntse re tsweletse ka ditoropo tsa Afrika re soletse re go bona le dibata tsa maru ko Addis Ababa ka sekana sa mogote sa 21. Fa ko Khartoum, Cairo, Tripoli le N'Djamena gone swetse re be go apogile ka sekana sa mogote sa 35 ko N'Djamena le Cairo. Ko Rabat gone swetse re go bona le dibata tsa maru ka sekana sa mogote sa 22. Fa ko Monrovia gone swetse re be go thibile ka bontlhabong ka kgonagalo ya pula. Ke ne ke go tshwaretse go le kalo wetso go tswa Tepolwapi Boroko. Wetso ke tanki hela go bo ontse ona le rona o itisitse mo khasong e popota ya Botswana Tonight. Ha re rialo re fana ka khanyering ikanye
rona me mo tsatsing la gompieno